Oh, Jesu. Guys, tumelang. Hola Antonira, ay, sister Jacobeta le Jacobine Hawaii. Ay, nsekere ke shonte le rahari yone guys. Kan nete ntse le ra ay abeko. Tumelang guys, tumelang. Ko phumula clinic. Guys, tumelang. Ke lo le bontsha motho o ka kae. Baby ke atla ke nao. Ne ke re ke tlo lata bole ka mo. Hi Lenore. Mwah. Ho John. Modimo. No. Being a wife, hey batho. O tswa kae? O latile. Go today a re kanjani nje. Tlame o be teng mo. Ai ka la tseba ke nna ke ntseng late guys. Na Ana khala. ke nna tleng ke kopa tshwarelo kopa le ntshwarela gala le teng. Gala le teng ke nna dileng. Kopa la tete ma. Ya na laito. Ya. La tene ka mo. Guys, na khale ke le teng fapang. Khale. E sira light ya. 18. No. Ke kopa le ntshwarele, ke kopa le nkinele matsometsing ka Sesotho sa Mankgonthe. A ke nna late. Ke nna late ke mo deisitse Ah ka. guys, ale ke la Moledi tseba. Yo. Motho ndi isitse hle guys fapang. Yo. Ke la bona motare kitle. O nkemetse. Since ke fitla ka nako ma. Ka 7. Kana since a fihla ka 7. Since ke fitla ka 7 ko na ke. Ene la ha o fihla mane leng wa hema batho ba baiki. Be lona ke tshila mmila. Yes. Sure. Ntsa. Ke kopa le ntshwarele hle ke diile ka nako ya lona. Ke tlo mo nathela plekeng e ntšha. Guys, ke tlo mo nathela. Gizomunatha. Tlo mo natha. Ela la ke tlo dimelana thiwa. Hore fela ke tlhutlhwe bogomoso. Ha ke tlo dimelana thiwa. Ona thiwa. Na. Tlo mo nathela plekeng e ntšha. Anga. Re somewhere. Ka nnete tlo mo natha. Tlo mo nathela plekeng ena e ntšha. La bona bethe. Le le tsida. La bona bethe. Le ka go bea mo letso. Ke patetse mo. Mona ke tama o lokisa dinngwe. Di stash. Tolusa. Di stash. Aro tolusa di style mo. Ha go tswa dina mo. Ah baby. Ah ke re ka wa tsa o sa ise ke re ka ke o tsa wena o ska sa isa. Sure. Why don't you tamaisa camera? Hey. Lebo. Why don't you tamaisa camera? No, why don't you tamaisa camera? Don't like it go better today ke nathiwe. That's how I'm going to apologize. Vandag ke monathela plekeng e ntšha flat. Re somewhere ka Lesotho guys. Re Lesotho no jwale. Since ke fihla mona ka 7. O qeta o fihla no.
So we left. And since we miss it, and I hope how fisher officially blow my monkey to me because you even said we get more kabagalak. Yo, negative. When I'm not I thought you were gay. You feel okay. A faith, mama. You are gay, wait. But when on I don't totally beyond your mind. You're not a particular how. Dan after guys, melang he lekker vrijdag. Laten we weer komen daarvan. Geef dat zo. Welcome daarvan, guys. Welcome daarvan. Kan lekker vrijdag. Ja. Retail change the environment. Sex. I kiss sex, man. I kiss sex. I say sex. I got sexual this papa. That them the we enter purposely. Can it? That we enter purposely, guys. Harubuachana. Retail change environment. Sometimes lilo natana playing incha. Lebo la casa sewa bonahala. Mona teno. Ya la ke tona thiwa skat. Ya la ke tona thiwa. Nah. Let it thiwa baby ke le o baby. Na ke tona thiwa. Yo, ya confess ka molomo wa ka. Ani je fat. Hani je ngwanesu. Yo. Majedi ya lona. Yo. Aradi je fat. Hani kale skat. Hani kale. In some 5,000 really demonstrate. I never can demonstrate. 5,000. Keep going 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000 matsana ke tsa. Ke ne di check. 10. Ba bona Alice. Yes. 5,000 nudity. Okay. Ka 10. Le na ke a hlahisa. A bona. Yer. 10,000. Yer. 10 tower. Yer. Ke re fela. Yer. Bantse ba wait na ke ba bone. Ayo. Bantse banana go gay. Ba bone why ke dutse mona. Why ke stile. Yo. She can't wait to Hi, she Nona. I get ready today. I know to agree with it to me. Big fitile. Take that to big fit. I know you will it. How's that clear suit? Shoo. And it's a low pattern. I salo pattern. To circle so guys. Lan la matla ba dinku. Olele bona monna la tshelang go ka ntho le tswa itse matha. Nna ke worse than monna eo. Ne hlegile le. What the level can't wait what? Lebo can't wait hlengwaneso. Lebo you can't wait hlengwaneso. Nathiwa baby ke na kona thiwa. Kojiwa. Kodliwa. So dliwa namhlanje. Yay. No, I can't wait, Luna. So guys, lekker vrijdag Rubaka sex, ne? No music, no. Today, no music, no dancing. No dancing, no prescription. Because of Jwale replicating young somewhere. I think I so to go and make a consultation. Oiling. Come. It's a paint. Anka painti ena shwe ka kwala. Tlo re phula ka paint. Shwe ka kwala lona. I shall cleavage ke batla fa ko fe. Oh, guys, shwe fa nda ga itlo kana go etelele fa pa. Why? Tlisa sona se ki passe o ki phumule ka sona. Guys, ko pa phumula phone. Okay, bo. Ya mo susis. Ke shona na le. Guys, lekker vrydag re bua ka sex na. Re bua ka sex. But
on a serious note, rona re ile roba le challenge ke ntena bua ka sex mo. Luna le batla mpojwetso. Ha ne ke ba metse. Luna ha motho ha la ka le bolella fela hore rona ga explore re etsang. O tla ba bona ka stop nonsense. Ba no bua ka se dating teo. Ba ka le bua ka se passing teo. Guys, a let's be ka mora dintho tsena tsa legal freedom. Sure. I take it re bile le tsona and only on the side class sex. Ntho ya show ya rona ya legal freedom e re etsa re babedi. Sure, I take it yona. Sure. Ba loika ba re lawyer ba se banka di photo ba butswela meriana. Yo. There was a time morning ke roba la pela ha e ka re ke robetse pela o swaka. Rakhadwaka. Is it little cousin? But like that cousin guys are little. Motho aka utlwa o ntsa ngata mara nix. Wa tsa ka sunana na kwene re sa hefe. Yo. Next. And these people were talking about the into the guys, into the spiritual attack they are there, dite. Ntobulu eating straight. Nali lebu, unana kwene re Reheva next. Mona go nka bala hore matsatsi a maka. Matsatsi In a row. Ha ke fihlile ba re nkile masiwa mabedi re sa etse sex 2 days re yentse ba nka matsatsi e ba re nka 2 nights re sa etse re yentse ba re nka 2 nights re sa etse o pula re yentse wa feel something akere ya ba 2 nights ha re yetse yeah ka ske ka bolella yeah ha mpolelle e ba nna ke feel somehow ka thina the way ke ne ke feel ka teng ha se bane ke ne ke feel jwalo and le maseru kae somewhere Kamasewo in the city. Ka tropo. But ka o sana re tla be re ke le teng mona. Ka tropo. Re tla be re le ke kae? Re tla be re le Sipubi building. Yeah. O sana ke na di consultation Sipubi building. Ke tla be ke le mono o sana for batho ba batlang prayer le batho ba batlang deliverance. So guys, ke ha Ariana le bujarno Dedi house on batla. Ale ke fia jwang. Ha gona le understand ne. Le gola dieta tsaka. 2 days. Sayidoli kanjani? Kanjani? Una le snack se so. Kanjani mara kanjani? Yeah. Ka ke house on batla. Nana 2 days guys. Only 2 days. 2 nights days. 2 nights. Only 2 nights. Motaba feel or If man has run to go by the number so 56518063. If man had no more on so get the picture happy 56518063. The other numbers still to of mana ho tsona ke 57 11 58 51 57 11 58 81. Pastor November o fumane ha ho tloha ka 10:30 Sipubi building. Every Saturdays, every Mondays, every Thursdays. Ho tloha ka 10:30. Wa fumane ha officing ya hae Sipubi building. Tlasa sekele kgolo ya Maseru, ha o qeta ho feta sekele kgolo ya Maseru. Pola Midas on your left, Midas. O kena passaging ya Midas le mo aho o mosweu wa di lights tse hana ngotse electric and what but wa bonahala it's a white building and then o tsamaya ka travel eo e tla wisa o tla bona board e kgolo e ngotseng IT center mo aho ngwanta te Sipubi building e brown o kena mo ha o kena gating yona yo ya pele fela
o nyoloha ka yona gate eo. On your left o tla bona tla bo sontso bona di festiri tse branduweng Pastor November and di details kaofela ke ka ona ka mo ingotse dinomoro ingotse di details tsa hae kaofela ha tsona Seapool building tlasa main cycle Masero. Guys to ba tlotale Lona motho ke na 2 days ke o bona hore ha o sa batla ha ke bona wa ka sa hlokala mo Isa etsa bua Lona ke ha ke fila go ntona ha isa etsa ene be ke thotse ke ikibile ke sa bui ke thotse ke gae mona se ke fila go ga ene bile kelellong nya ka ile hore di attack le di attack ke a tseba hore ga attack ma gona sa le di attack la gato le fedile a tshwa ene ile Sunday hane ke a kerekeng ke fihlile ka Thursday ke fihlile Thursday to be go blela ke bona se motle jwa wa o buile ke buile Dino what did o dinkile yes jala wena Ai. jala o ska disappointed ai motle I was going to disappoint. a motle I was going to disappoint. ya yeno ke sho ke mamkhulu ka pa ke mamngaka Kopana ntho yo ai motlo si Go bua lena after. okay so ke a re no ke na le bot exam Ka ha sampatla. In fact, ibile le pele ke bua lena. Ena o khona ho mpona le ka pelenyana. Go langa ba ka iphapanya ka etsa eng. He can see through me. Ha wa re letho ho nna ka kerekeng. Next nothing and o rapelletse batho. Ha ga fitla ka officing ke ha gore baby bua ntho eo e ka ga kelello ya hao. And I know ha sentho e dutsing e leng hore e kholo ke ntho dutsing ntse e tla e feta but ba palla kelellong ka hona letho wa ga hona le letho bua ka hona letho wa ga ke a o tseba o tseba ke nna wena e bue ka tlana ho tswa ka yona itsa ke bua wa ne ke tseba hore ke yona thweng I don't know the next feel or sampatla umpa fela o iselo baneng fela re le together and ke a gola o sitwa go o ibuwa ba le una na o tlo nkutlisa botlo a tsebe nna ke phunguka mamphetha gore if next after ke matla ka bele gale ke phungukile yeah sa ke cancel lona because ne ke sa feel di attack ke I know go di attack di teng ma o hona jwale ha ke bone ka go ke di attack guess what 100 ke mo jwetsa wena ba o loile ke a ro next ka hana ne ke hana ka tse jole ka ne ke hana fela ha o ntjwetsa boka maoto aka ne ke hana ke hana le mohlale ke mo jwetsa ka maoto a ke re wena ba o kentse meriana maoto ke hana I don't know there is no such and then be ke mo rapela ka nti ka nete ba mo kentse meriana this time o re no dedi wena o sampatla ba tisha tsa to tsaba o bua ke be ke ba o loile ka re kha hona molo wa letho mona la gato le fedile enne ke hana de dihle ke ga hona molo wa letho mo ke bile ke tla khutla lesotho ha ke mo rapella ke a manifest ene ka mo jwetsa ka re baby ba o loile ena ba qetile ba o kentse something ka private nya ke a sa dumele be ke ro okay be ke mo tlwela ka re ba o loile ba o kentse something ibile ke re something yeno ka be ke re ha ona something shedeji ha o sa na ntho e filang for nna nka be ke ikutlwile yo dedi ang kapella ka manifesta and dintho tse ke mo jwetseng tsona gore ba di entse ya di tlhadi le jwang ke ba lo ba bua ka tsona ba mo entse tsona so guys are going ka sex hey sex ke bone 2 days fela motho a ferekane hore sex e bohlokwa 2 days guys ke bone ka 2 days hore sex ka etsa motho hlaya ha ne ke sena ka sex ya 2 days tleng e ne file ka ke le motse pedi mara ne ke mmotsa ne bu
Guys, are being got sexy. I'm having to think at the how to get something no, but I can't make it to work out. It is not right or but as much as sex is important, but to understand or can't we battle every day? Araba. Ke batla every day because na motho ka ndava za monate and since re kopana re davazana every day until le kena like shinya ke untse ntotse le right la be se le kena lona maka re tlo le bitsa nako hona na go tlo le bitsa no re tpelleng ya re tpelleng. So guys ntene ke re ke tlo bua ka na today ne ke ntho ne ne re bua ka yona ya improve sex antle ke batla go bua go tlala ho yona taba ya we improve sex ne guys it's very important about improve sex ne what you want it mancha dia loma o bua nnete ile wa utlwa hane a bua ka matshira Cubana ha ke tsose ke matshira Cubana lona I'm the lady at the mona no nna ke mona Ibi ha ke mona. Na. Ke mona. Matshira Cubana ntseba nna ke a tsebe. O batla every day like me. Every day baby girl. Okay. Are going here. Hoting. Tlamehile re be wa re ite as couple ha re sa every tlamehile re be wa re ite as couple are so heavy every day. It's a question. No, but we need to understand, guys. Sorry, but basketball when there's the sex in this stage, baby. Wabana no nerukala ukopana. Obvious excitement. It is a region every day. Ne excitement it will make us to have sex every day. Ne. But that doesn't mean every day to do a sex. Yeah. So it is not right to every time when sex no, it is not right. Can it because it is not like every day to do a sex. And you know what is painful, Karuna? You could put like a return. Guys, try to get a bit of man. Monate, Ali Bona Selimo. Guys, Bonamona was smart too. Look, when a woman, guys, so smart. Hi, you get a trapper. I come a trapper fail. Come a trapper. Luna, the phones are not usually on. No, Luna, never put my hat. I do let you on. So, Kenegere, it is not like people they need to understand Runabanna. Cannot say Lilo Nabasat. Ona Lina Koyo, who plays along or cannot do Kelula will be crowded. Obe leading to think at Tartun and the Sonakara Kelula. Ne, the Toyamoro, or Skawabali Takatua sex. So, but about every time when ba lesa every sex, basically, Lenana deep Uzaoja, it's wrong. It's totally wrong. But there, guys, I came on to make about Bugana, can I make it about Buga? We improve his sex, Bushokwa, by improve his sex. You know, I've learned something. Most of us the XA, ne, and I'm telling you, like most of us okay, the XA. Only moto, also XA, only emo. Recopana about the XA and the ban by a sex mobile one day. Ne, I don't know whether it's good or but probably by discussing about sex or. Nine reads are wrong in our previous relationships. I can't work and I make a quote. Very.
Any was a danger, let's hold him. But naginally question or when kapa mohlomong if motho a sa o fihlelle hantle. No, guy communicate, that's less smart. Not who umujwetse hore ne re etsa so and so. Guy communicate. That's where communication ka sex it's very important. But what about motho a tla reng wena hore baby wa tsana khana re jale ka balcony about rona ka tsejelle ka ntle. Gama mo bontshe na e tlo ba monate jwang. You need go mo bontshe. If ki batla go improve sa sex ka relationship ya rona and ke nna ana le idea ya rona re tlo improve sa jwang ke tlameha ho etsa bonnete ba hore wena wa understand. But what about these people that are wrong now suggest or what on ne ke koparetse channel a bar jo o tlo ditsena galo di etsa mo tswanteng ke tlameha ho kelello ha ke be hantle ish because na batho ba tshonjwa ka ba ntse jo di entse jo ba tlo di etsa lwe ba bitse ke batho ba tlo di etsa ntlo ba go tswa mo what Our explore le motho di entse tu tsena jwale jolo batla tla di etsa le wena jwale ha o ba bitse ke batho ba hlile tswela pele tse ntho tseo o go sa tsebo ka reng ba go batla o thusa relationship ya lona le na motho. Okay, but Nagir, I said to them one day Karen, when le bua ka sex ka ho explore sex tsa lona le ka ditaele tsa lona ha ho hlokahale e mong a botse hore jwale yena o tswa eng ka kae kapa o jwetswe ke mang wa bona that one ona guys ke buile ka makgetlo mangata kare a re hloki because the only way re tlo improve sex it's when re etsa jwang re tlanka di new style re tlanka di taile tsentsha and di taile tsentsha kana go tse ding the reality of the truth kore di taile tsentsha tlo thola re tswa di etsa mo re di eng tse ding he taba ya me ya explore sex e ka le etsa gore qeteng ya qetelo le qeteletse le etsa jwang le tlaka dintho tsentsha tseo le lona self le qala mo di experience but ntho e mohlokwa guys it's very important taba ya who explore sex wa bona ntwane ne re le jwetsa yona ya hore sometimes change venue man it's very important to change the venue kore le no kore ku twa re show yena ka la ke I've show you e papa ntona e fapana le mane la le mpona ke le no e ka re motho ka ya papatso wa khona la ma re papatso Mzazi for sure re papatso le ka re emela le tla re emela like Mzazi re papatso le tla re emela now taba ya improve sex what's about it to sakaing guys one of the thing ya we improve sex nkile ka le jwetsa yona ka ha ke le Motheo FM ka Wednesday ne re bua ka taba ya di ex le hore now how do you deal le motho ya sa kgone go lebala ex ya hae ke be ke re ho bona the biggest problem ko rona le di sex tse hona le di ex tsene di le monate and believe me guys hona le di ex tsene di le monate check sa tsore baby wada wa itseba le hana di tina ntho tse ding but sex ne le monate ke buelela batho ba I cannot see le ba piswa yeno ne comparison ya go fe a go motho hlane o entse sa matatsing leo go twenyo na eta sa mefta o ka bare oi ntse ke re jwala mshonovi o erectile fail ya 15 minutes fela quickly nyana Skeleton man yena skeleton man no skeleton man la natisa no skeleton man guys Lona skeleton man skeleton baby Johnny how Leva 15 minutes.
Ha re atla. Ske la tsamaya. Ske ya ka mara. Ske la tsamaya. Yo, ske la tsamaya. Ske la tsamaya. Ntho tsena di ama o tsohle. O Go se tlase fela. Ke tse Tlase. Jwale o di. Ke tse.